Abakorinto ba mbere igice cya 12 n'umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Abakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Tusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umurongo wa 7, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Amen. Ndashima Imana kuko turi amahoro. Amazina yanje nitwa Rubibi Misugi, tuye mu gihugu cy'Ubugande mu mujyi wa Kampala. Ndi umushumba, nyoboye itorero ryitwa Elim Life Bridge Ministries riri Kampala mu gace kitwa Bujuko. Naje hano muri Kenya kubw'impamvu z'ubukwe bwa murumuna wanje Kanyambo, kandi turashimira abantu kuba mwarabukoreye. Umushumba na mwene data abantu ntari mperutse batandukanye, nshobora kwibagirwa izina ryawe ariko nishimiye kubabona. Mushiki wacu hari Afani, nishimiye cyane kumubona, twaraturanye igihe kinini. Nabonye mwene data mucuranzi Harera, ese yicaye Harera nawe n'uwiwacu muco hagati cyane cyane mu ngoma, n'uwiwacu mu ngoma. Nishimiye cyane kumubona, ariko twarabanye imyaka myinshi ku Gisenyi, turanaririmbana dutandukanwa n'ibihe. Nishimiye cyane kumubona. Amen. Narinzi ko mbona byishimo sinamubona murumuna we, ariko nakwishimiye. N'abandi bose batandukanye nshobora kwibagirwa mu mazina. Bakomeje kuvuga ko ndi umucuranzi, nguma guseka. None reka mbaheze ubuhamya mbere yuko ninjira mu ijambo. Nigaga kaminuza, niga tourisme Igoma ku kigo cyitwa Inigoma. Ngeze mu wa 2 wa kaminuza, Imana irambwira ngo ibyo si byo ngushakamo. Nari mu masengesho mu mafungo y'iminsi 40 n'amajoro 40. Narikingiranya ahantu mu rugo, bagaze banzanira itasi y'icyayi buri mugoroba ndimo gusenga. Imana irambwira ngo biriya si byo ngushakamo. Impeza umurongo, irambwira ngo genda uje kwiga muziki
gucuranga piano. Niho nzaguhera umugisha w'ubuzima, kandi muri uwo muziki nzagukuramo nguhindura umupasiteri. Mpagarika izindi gahunda zose njya kwiga muzike i Kampala. Abantu benshi ntibabizi cyane, ndagenda niga umuziki, ntabwo ari degree, nakoze diploma ndayirangiza, hanyuma ntangira gucuranga. Mu by'ukuri igihe nacuranze cyose ntabwo nari umuhanga cyane, ariko nagize umugisha. Icyambere, amatorero yose nabayemo yarakuraga mu buryo bugaragara. Ari abaririmbyi bakazamuka, ari abakristo bakiyongera, kandi nanje nkabona ifaranga. Amen. Hari icyo nzambwira cyane cyane abacuranzi n'abandi baririmbyi. Mu myaka yose nacuranze nanaririmbye, nabaye umutoza w'abaririmbyi imyaka 19. Mbu umucuranzi igihe kingana n'imyaka irenga 10. Akarusho nza mbona narushije abandi bacuranzi n'abaririmbyi. Icyambere, ntabwo nigeze njarajara. Mu gihe cyose nari umuyobozi w'abaririmbyi cyangwa ndi umucuranzi, sinigeze nsiga ibikorwa by'itorero ngo ngende gusa nta gahunda. Iyo discipline nyiyiziho. Cyangwa ngo hariya baravuze ngo baratanga ifaranga nyinshi ngo mpindure ikanisa. Icyo ntacyo nigeze nkora mu buzima bwanje. Cya kabiri, nabaga ndi umucuranzi ariko nkaba umunyamasengesho ku rwego numva ko wenda mu itorero nta wundi muntu tunganya gusenga. Nigeze gukora amasengesho mu itorero rya Nazareni mu Giporoso aho nacurangaga. Nigeze gukoramo amafungo y'amezi 4, mba mu ikanisa mu cyumba cy'amasengesho kihaba, nkodesha inzu hanze ndi umusiribateri, nkabikamo imyenda gusa, ariko mba mu ikanisa. Saa 9 z'ijoro zagera ngafata umukubuzo kavuga ngo impamvu yatumye rino torero ridakura, abadayimoni ndabasohoye, ngakubura mu ikanisa, iyi myuka mibi nisoke. Mara amezi 4 mu ikanisa. Byari ihame kuri njewe, kuko kubera iki ndashobora kuba mpaye ncuranga ngo nerekwe. Kubera iki abaririmbyi n'abacuranzi bambaye izina ribi, kuko abacuranzi ari ibirara. Umuntu yavuga ngo n'umucuranzi bakamamukekana n'abakobwa, yavuga ngo n'umuririmbyi bakamavuga ngo abaririmbyi ntibaza bizego. Iryo ryari ihame ryanje, kuko ngomba gukora ikintu kiri extra. Ninjiye muri muzike kubera icyo Imana yavuze. Umwaka wa 2019 rero Imana iza kunkuramo n'ubundi. Jewe natanga itorero, nari kubivuga mu nyigisho, natanga itorero mvuye kuri piano. Ndi umucuranzi ndasezera, mva mu karere kamwe nsimbuka kandi nja mu ka gatatu kadatuwemo n'umunyamurenge n'umwe, nja gutangira itorero. Abakristo mfite nimba batangana n'aba bararuta abangaba. Itorero ryabaye ritoya, ubu nyine ko turashaka ko twagura. Amen. N'icyo Imana yari yaravuganye nanje, ariko tuvuze ngo ducurange simbishoboye. Bose nukunyita nyine iryo zina, n'ibyangombwa ndabifite by'ishuri, icyakora teori ndayizi nyinshi. Mbonye umwanya wa practice nabyo nobikora. Narimba haye rero ubuhamya bwaho bw'impamvu nabaye umucuranzi, ariko simbimenye cyane. Nishimiye kubona Sandra na Gaju baza bamfasha birenze ku rwego rukomeye. Nanejejwe no kubona turi kumwe kuri afishe. Sinari mfite cyane courage kuvuga ngo ndaza kwigisha, nko kuza kubategera.
kandi hari umuntu uzurimba akarimbana ubuhanga, ariko indirimbo yankozeho inza nyigendana no mu nzira kayidownloadinga nkaza nshiramo amayekuteri kugira ngo ngende mpaye nyumva. Aba bashiki banje baza bamfasha. Imana ibiheze umugisha. Amen. Tuba Kampala mwoza mugume mu bitekereze nimba mwoza. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana, ndashaka kugira ngo tuganire hejuru y'intego yo guhabwa impano. Intego yo guhabwa impano. Muno harimo abashumba, harimo abavuga butumwa, harimo abaririmbyi, harimo ingeri zose, harimo abadiyakoni. Nashatse kugira ngo tuganire hejuru yo guhabwa intego izituma duhabwa impano. Aya makuru twasomye, Paulo yageze i Korinto mu rugendo rwiwe rwa kabiri rwivuga butumwa. Hanyuma aza kuhava itorero rikiri hasi ritarakura. Igihe yari mu rugendo rwiwe rwa gatatu rwivuga butumwa, bamwandikira urwandiko baruhereza abagabo batatu barushira Paulo. Urwo rwandiko bari bamwandikiye urwandiko rwari rurimo ibibazo itorero ry'i Korinto ryari rifite. Iri torero ry'i Korinto, i Korinto wari umujyi mwiza, wari ukomeye cyane muri kiriya gihe muri business, urimo ubucuruzi bufatika. Wari wiganjemo abanyamahanga benshi, ariko hari harimo n'abayuda. Hanyuma wari umujyi utuwe n'abantu benshi, ni ukuvuga ngo warimo 600,000 z'abantu. Ririya torero ry'i Korinto ryari ryarakiriye agakiza, ariko rikaba ryari rifite ikibazo. Bamaze kwakira agakiza bahita bakira impano vuba, impano zo kuvuga ku ndimi n'impano zo guhanura, babyakira bakiri abana mu gakiza. Hari ibyaha bibiri bikomeye byari byiganje muri iryo torero. Icambere, ririya torero ryabaga mu businzi, ugasanga abanyempano n'abasinzi. Icya kabiri, bari abasambanyi cyane, ugasanga n'ubundi babanyempano n'abasambanyi. Ntibita cyane mu guhinduka, ahubwo bashira imbaraga, bumva kuko bageze ku rwego rufatika kubera ko bamaze guhabwa impano. Paulo rero abandikira runo rwandiko, agenda akosora amakosa atandukanye n'ibibazo bari bamubajije ibijanye n'urushako mu gice cya 7, amakimbirane mu gice cya 2. Ageze muri iki gice cya 12 ababwira amakuru ajanye n'impano. Amen. Nibyo nashatse kugira ngo tuganire. Iki ni ikintu kindi ku mutima muri iyi minsi. Zangendana nkumva mfite agahinda kacu. Impano habaho imihamagaro 4. Umuhamagaro wa mbere ni ijwi riduhamagara kuza muri Yesu Kristo. Umuntu ari mu byaha, ijwi rikamuhamagara kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwo ni umuhamagaro wa mbere. Iyo umaze kugera muri Yesu Kristo, umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro nawo duhuriyeho uvuga ngo nimuhaguruke mwese muhindura abantu bose kuba bigishwa banje. Twese twahamagariwe kugira ngo tugire abo duhindura. Amen. Umuhamagaro wa gatatu ni Imana izi guhamagarira gitandukanye n'icanje. Wowe wagera muri kakubwira ngo nshaka gukora kino, wowe uzaba umuhanuzi, wowe uzaba umudiyakoni, wowe uzaba umuririmbyi. Umuhamagaro wa kane na hantu Imana izi guhamagarira ikavuga ngo ngushaka. Hari abantu Imana yagiye ikura iwabo ikamubwira ngo siga so na nyoko, uretse gusaba Abrahamu. Hari abandi no mu Banyamurenge, siga so na nyoko ugende ahantu runaka, ndashaka kuja kuvuga ubutumwa. Uwo ni umuhamagaro. Imana imaze kuguhamagara, izi guhereza igikoresho
uzakoresha mu muhamagaro. Ico gikoresho nico cyitwa impano. Ntabwo impano twahawe ari izo kwirata, ahubwo ni igikoresho cyo kugira ngo twuzuze umuhamagaro. Twikirize ngo amen. Sinza ntangaza haleluya. Nimutegereza ngo ndatangaza haleluya, murataha gutyo. Twahawe impano nk'igikoresho cyo kuzuza icyo twahamagariwe. Paulo abandikira babwira impano 9 dusoma hano zitangwa n'umwuka. Izi impano ko ari 9 zigabanyije mu byiciro bitatu. Nibyo ngiye gusobanura nihuta. Iciciro cya mbere cyitwa ngo ni impano zo guhishurirwa. Impano zo guhishurirwa, uyu ni umwihariko w'abashumba. Izi impano zo guhishurirwa ni umwihariko w'abashumba. Ni ukuvuga ngo umuntu w'umushumba agomba kuba zifite. Agomba kuba zifite zino mpano. Iya mbere ni ijambo ryo kumenya. Umuntu wese Imana yahamagariye kuba umushumba agomba kuba yihagije mu bumenyi. Nta muntu ugomba kuba umushumba adafite ubumenyi. Kunze kubivuga, Imana ihereza umugisha abasaza, ababyeyi bacu bakiriye agakiza kera batarize, baraturera tugera kuri uru rwego. Ariko uyu munsi dufite amahirwe kuko abantu bize. Muri iki gihe nta muntu ukwiriye kuba umushumba adafite ubumenyi. Ubumenyi mu byanditswe, habe n'ubumenyi bw'ibindi byose. Paulo yandikiye Timoteyo amubwira inshingano, kriteriya z'umushumba. Aramubwira ngo umushumba agomba kuba ari n'umwigisha. Nta muntu ugomba kuba umushumba atari umwigisha. Ico ngico kirabujijwe. Nimba Imana yaraguhamagariye kuba umushumba, kriteriya ya mbere bagomba kureba kuko ushobora kuba ufite ubumenyi bwo kwigisha. Amen. Uburyo byari bikwiriye, ntabwo twari dukwiriye gusengera umuntu utarize theology. Numvishe hariho kritike nyinshi abantu bakritika theology. Bibiliya yanditse mu ncamake. Narayize muri diploma, ubu nyine ko ndakora bachelor. Bibiliya yanditse mu ncamake kugira ngo ubashe kumenya ibirenze ibizinguye, nuko ugomba kuyiga. Ntabwo twari dukwiriye gusengera umuntu ku pasiteri atarize Bibiliya. Ico kintu nimba kiramutse kibaye, tukavuga ngo uyu muntu tumusengeye ku pasiteri, iryo torero rikwiriye guhita rimuha recommandation, genda uje kwiga. None utize niko uzabwira abakristo, uzabigisha iki? Niyo mpamvu dufite ibibazo bikomeye mu matorero yacu, ntabwo tuba mu buzima bwo kwiga. Ubundi torero hano ni ishuri, tugomba kuba mu buzima bwiga. None umushumba nimba adafite ubumenyi bwo kwigisha itorero, iryo torero ko rirakora iki? Ntabwo itorero ntabwo rigomba kuyoborwa n'ubuhanuzi. Oya, itorero riyoborwa n'inyigisho. Umushumba akaba mu buzima bwigisha itorero. Byaba ngombwa abanyetorero bose bakagira amakayi n'amakaramu bakiga. Tuvuge ngo amen. Amatorero hano mugira Sunday school mwese? Itorero hari ibintu bitangaje. Abenshi hano barize. Hazaba abo mu wa mbere no mu wa kabiri uko imyaka irutana. Ntabwo babafata ngo bashire mu ishuri rimwe, abana bo muri nasari nabo muri segonderi nabo muri kaminuza. Usanga hari ibyiciro kubera ko mutandukanya amasomo. Amakanisa yacu niyo afite umwihariko wonyine, aho abana bigana n'abantu bakuze mu ishuri rimwe, tukaza gusenga hano abana bakicara hano. Izi nyigisho nigisha ngo abana barazikurikira, ntaco baba bakurikira.
itorero rigomba kuba rifite Sunday school rikigisha. Amen. Itorero ridafite Sunday school ntabwo ejo ririho. Iryo ntimuritegereze, ejo haryo ntahahari. Nukuvuga ngo itorero rifite ejo hazaza ni itorero rifite Sunday school ririmo kwigisha. Amen. Ibihugu by'i Burayi na Amerika sindagerayo, ariko nkurikirana amakuru cyane. Unyine usanga abazungu amakanisa yarashize, aho usanga abakecuru bane aribo bari mu itorero, abana bose n'abapagani. Niyo mpamvu abantu bagerayo bagahita bamuhereza itorero. Batangajwe n'abantu bava muri Afrika ukuntu baba bafite ubuzuzi, bagatangara abantu bangana natwe turi mu ikanisa. Byatewe n'iki? Ntabwo bigeze batreninga abana, noneho hazamuka generation itarigeze igira ubumenyi iri mu by'isi. Hasigara abantu bakuru ku buryo ni ikibazo. Niyo mpamvu biriya bihugu byose usanga abakristo ari bake, ahubwo barwanya n'abakristo cyane. Umushumba agomba kuba afite ubumenyi. Cya kabiri ni impano y'ubwenge. Umushumba agomba kuba afite ubwenge buva ku Mana ufite. Ibi biri mu bintu muri kriteriya umushumba wese agomba kuba afite. Impano ya gatatu mu mwihariko w'abashumba ni impano yo kurobanura imyuka. Iyi mpano si ukwerekwa gusa, ni sagesse iri ku rundi rwego ihumekewe, aho umushumba yitegereza akamenya umwuka uhari. Aho wicara mu itorero ukareba ukamenya ngo hari umwuka umeze gutya, ukagenzura imyuka ihari. Aho umuntu ubona afite nk'ubuzutse ariko wamwitegereza ukabona yaravangiwe, ntabwo ari ubuzutse ahubwo yafashwe n'abadayimoni. Aho umuntu mubona asigaye aba mu mavuga butumwa adashira, ntabiwe mu rugo, wamwitegereza neza ukavuga ngo uriya muntu ntabwo ari ubuzutse. Umushumbi yagenzuye neza, hari igihe usanga mu rugo iwe hari conflict, hari ibibazo ahunga mu rugo rwiwe. Yabihunga, mwumva amakosa abantu baza bakora. Pasiteri muri theology hari somo nize ryitwa ngo ni pastoral ministry. Rivuga ibintu bitanu biri priorite ku mupasiteri. Ikintu ca mbere, umupasiteri ikintu ca mbere agomba kugira ingenzi mu buzima bwiwe n'Imana. Icya kabiri ni urugo rwe. Icya gatatu ukabona kuba ikanisa. Icya kane, uwo ni pasiteri responsable. Icya kane, nyuma y'ibyo ngibyo nibwo wotekereza kuvuga ngo reka ngira kandi kantu nkora. Icya gatanu ni uguhereza abandi bantu umwanya. Kubera iki? Kubera iki itorero riza mbere ya business. Pasiteri responsable agomba kuba ku itorero, agatekerereza umurimo w'Imana, akawusengera. Itorero pasiteri agomba kubagaburira ibyo kurya by'umwuka, namwe mukamugaburira ibyo kurya by'umubiri. Izo ni inshingano zanyu. Umushumba nawe ni inshingano ziwe gutekerereza umurimo. Ariko mwumve rero abapasiteri iyo bamaze kwakira inshingano, benshi barabura mu miryango. Hariya Uganda nzi umupasiteri yabaye bize n'umurimo w'Imana, amare kuba bize n'umurimo w'Imana abura mu rugo rwiwe, ngo nukubera itorero. Kugeza igihe umuntu uzuteka capati ku muhanda yatwaye umugore wiwe, urugo rurasambuka. Yashatse umugore wa kabiri w'umupasiteri ejo bundi, nta kindi kintu na kimwe bapfa. Yabaye ku itorero, mu rugo arabura, kugeza igihe umugore yashatswe ahandi. Kandi muri kriteriya zo kugira ngo umuntu abe umushumba, Bibiliya iravuga ngo agomba kuba ari umuntu uzi gutegeka urugo rwiwe. Nyuma y'Imana, yo kwemera Imana, ikindi kintu umushumba agomba kuba ari responsable mu rugo rwe. Cya gatatu, akaba ku itorero. Jewe hari ibyo ntazanemera. Nimba Imana ihaye umupasiteri kuba responsable, niwe visionnaire w'itorero. Ugasanga twafashe nk'umuntu w'umuvuga butumwa ngo ni uzotegura abavuga butumwa,
n'abahagarikizi. None ko ari wowe wahawe kurera izi ntama, ni gute undi muntu ategura abigisha? Ni wowe uzi icyo bakeneye. Pasiteri ni ugomba kumenya ngo harayobora runaka kuko ko ndamutoza, harigisha runaka ko ndamurera, ntabwo ari undi muntu, ntabwo iri ari intebe y'icubahiro. Amen. Izo ni inshingano z'abapasiteri. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari icyo tugaye abakristo. Narakivuze iwacu bushize, hari abapasiteri batureze, baturera mu gakiza, ngo buce barasaza, batanga inshingano, ngo bamare gutanga inshingano ubuzima bwabo bugenda nabi. Ntituza twibuka, ntabwo tuza tubibuka. Nta muntu uza wibuka ngo uriya muntu yarandeze ngo avuge ngo reka mwishurire inzu. Benshi barapfuye basiga abagore b'abapfakazi, bari mu makambi hirya no hino, bafite ubuzima bugoye n'abana babo. Ntituza twibuka kuko bari abapasiteri batubereye ababyeyi. Ntabwo tuza twibuka kuko icyo tugezeho harimo umugisha badusengeye. Dufite urubanza imbere y'Imana. Abapasiteri nibakora inshingano zabo, ariko namwe nimukora izanyu. Tuvuge ngo amen. Hari icyo rero nsaba abapasiteri, mu by'ukuri abapasiteri bakwiriye kuyobora uyu mukumbi, ariko bakagera igihe bagatanga inshingano. None nimba nyoboye itorero nkarera impano zitandukanye, ariko nkaba ntovuga ngo uyu muntu reka mugire pasiteri ansimbure njewe nicare, uko biba bimaze iki? Umuntu akayobora itorero kugeza ashaje, akazasinzirira mu materaniro, akananirwa gusoma, gusa ngo akomeze abe pasiteri responsable. None byaba bimaze iki twarareza aba bantu bangana gutya? Nimuhereza abantu bakiri batoya, abasore nabo bayobora amatorero, hanyuma abasaza bakoze umurimo w'Imana batagishoboye baba bigisha mu matorero, baba bajanama. Ariko abantu bagifite imbaraga, bafite imitekerereze ijanye n'ibihe, bayobore amatorero. Tuvuge ngo amen. Mvuze nabi ba? Iciciro cya kabiri cy'impano ni impano zo guhumekerwa. Cyitwa ngo ni impano zo guhumekerwa. Iciciro kirimo impano zitatu naco. Izi impano zo guhumekerwa ni umwihariko w'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo abafite izo mpano bari mu ciciro cy'abahanuzi. Impano ya mbere ni impano yo kuvuga ku ndimi. Iyi ni impano umwuka yatanze. Ushobora kwigirisha ukavuga ngo uvuze ku ndimi, ariko zitavuye ku mwuka. Ariko hari indimi Imana yatanze, umwuka wera azaduhereza tukazivuga. Hari abatazigira, umwuka ntarazibaha, ariko hari abazigira, umwuka yarazibahaye. Impano ya kabiri ni impano yo gusobanura indimi. Kavuga ruga umuntu akayumva. Ejo bundi mu bukwe twarimo bwa Kanyamba, ujya muyobozi w'abayumbe yavuze ruga, ngo ayivugaho nicaye ndayumva, numva ivuza amakuru neza yose. Naramubwiye message kandi yarambwiye ngo nibyo. Kera bageze bavuga ruga umuntu agahita haguruka akayisobanura. Uyu munsi kubera ko bidakorwa, abantu bari mu kuvuga ngo indimi ntabwo zigisobanurwa, biterwa n'ibihe. None basobanura indimi hano zivuga amakuru ya leta ya hano, wamuvuga baragushimuta, uzogenda ugiye. Nibavuga ruga bakavuga amakimbirane ari mu rugo rw'umuntu runaka, nawe uhita usobanura, urwo rugo urarusebeje. Ntabwo ibihe turimo tugomba kubikompara n'ibya kera. Izo mpano zirakora. Tuvuge ngo amen. Impano ya gatatu ni impano yo guhanura. Impano yo guhanura ni ukuvuga ngo Imana ishobora gutanga ubuhanuzi mu nzozi, yo butanga mu iyerekwa, wo ukumva ijwi neza riraguhamagaye. Ejo nabivuze aho narindi twarimo twigisha mu 2009 nageze hano muri Umoja, twari muri Harvest mu kwezi kwa 8, ngo dusubire tugeze ku mupaka.
ijwi rirampamagara ngo uyu mupaka uzongera uceho ngo ugiye muri Kenya. Ngaho reka ntegereze harera ari hajya ntitwari kumwe ige 2009 tuza muri Harvest tugere ku mupaka numva ijwi rirampamagara rirambwira ngo uyu mupaka uzosubira uceho ugiye muri Kenya. Ngaho reka ntegereze ko bizoba birabura neza. Ndavuga ati ntabwo ryari ijwi ry'Imana. Ejo bundi kuwa kabiri w'icumweru gishize nkanone nibwo nawunyuzeho mbwira bonke mubwira isezerano nari mfite nyuma y'imyaka 13. Ni ukuvuga ngo ijwi ry'Imana riza rivuga. Amen. Uyu ni umwihariko w'abahanuzi. Abahanuzi rero ni impano Imana yatanze ariko zikorera munsi y'ubuyobozi bw'itorero. Nubwo wogira impano ukaza werekwa n'ibiri mu mifuko y'abantu n'ibyo bariye, tugomba kuja hejuru y'abapasteri. Aka gatuti n'akabashumba. Agatuti n'akabashumba. Abayumbe bari hano mubyumve neza. Nubwo wogira impano zikomeye ni mwubaha abashumba. Abashumba nabo nibagire autorite yabo, nidusubirane autorite zacu. Twahawe kano gatuti aha hose naho abaririmbyi n'abandi ariko aha microphone ni y'abashumba. Umushumba ni uzuvuga ngo runaka ni uvuga, ni uzutanga icerekezo igomba kubera. Akavuyo gahari kose kakwiriye gucika. Amen. Kubera ko amatorero yacu ari yagira desordre, kubera ko umuntu yumva ngo mupaka avuge mu materaniro utahawe gahunda. Kubera iki? Nimba babona ko bikwiriye baguhereza umwanya cyangwa ubisabe, kugeza aho dusuzugura tugasuzugura ababyeyi. Je ku itorero nyoboye narababwiye barabizi, nta muntu w'umusore wemerewe gukora ku muntu umuruta w'umubyeyi ngo araje karamufata mutwe karamusengera. Gute? Njewe data nogenda nkamufata mutwe nkazamubwira cyo ko ndamusengera. Iyo ni indiscipline, nta burere bw'umuryango ubufite, kandi kubera ko utabufite kurabuzana mu ikanisa. Nimba Imana ikubwiye ngo musengere, ho bimusaba tashaka kugusengera, hari ico bitwaye. Tugire discipline mu itorero, tuvuge ngo amen. Naherutse kuja i Kigali nja gutarama ahantu ngo mare ndumushitsi, ntabwo nari umuvuga butumwa. Mbona umuntu waza usirimba imbere yamaza yiruka yamafata amazi ya pasiteri bamuteguriye hariya yamayamo. Ndababara. Utekereze nk'icyo kintu kuzazipfana. Muzagenzure benshi bari bazifite zarashize. Impano y'Imana yiguhaye izigweza muri periode runaka, nutayikoresha neza izoshira, kandi shira ufite urubanza. Ariko nuyikoresha neza uzahabwa imidari ikomeye mu bwami bw'ijuru. Amen. Tuzirikane guhamagarwa kwacu, dukoresha impano neza Imana yaduhaye kugira ngo bose bafashwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Arakoze cyane. Reka twongere